Naimbag nga oras tayo aming kakabsat at tinakmanan Jess Utanez, tagapagtao Buguey, Cayagan, mais mga finalist. Nabayag akong tilubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, taykon ko na daanan nanam, bilin day ditatang, hayan akuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmem apinal ka, ay nakitak tao, ay nakitak tao, ay nakitak tao, nagtibalayo. Intaman agi, intaman agi, intaman agi, yuliti kayo. Hayan yan nga or, hayan yan nga or, hayan yan nga or, nusti unegyo. Nagdakkel tatul, nagdakkel tatul, nagdakkel tatul, bektala ka sayo. Nabayag akong tilubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, taykon ko na daanan nanam, bilin day bitatang, hayan akuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmem apinal ka, aprusak mantasu, aprusak mantasu, aprusak mantasu, puti punganyo. Nagpudaw talok, nagpudaw talok, nagpudaw talok, lupot niya kinupin mo. Nagadungabol, nagadungabol, nagadungabol sa tapang diling mo. Anak na katio, anak na katio, anak na katio, pisyal ti baryo. Nabayag akong tilubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, taykon ko na daanan nanam, bilin day bitatang, hayan akuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmem apinal ka, gayam tay nananam, tay tukmem apinal ka.